Hey. Yo. Ye de radia se ohwe. Ufiri ne bae. Ifri Sophia man from na me ba. Ye fra o say. Me pa cho me de Vic. Yo oba Vic na ye dwada ngije ndam sa. Tena se yie na ye ni adaje keka wo ho papa. Na afi ye misa de na ahwiri wagina ha yi. Me pa cho na me pedan ahan. Ana me nanti ma akopie Sophia man from. Na me ko ho me ko chini ya ma nya bi. Timi ne nam wa na me hu se bra bi ti wo na me se bra good afternoon o je so. Na me se me pedan. No wa se dan. No wa se me mra wa ko kire me dan bi wa echi. O de me nante ya nya bi. No o de me ba ya se onim na danfo bi. Na ni fie wa ha ye ko hwe na fa bu aja fa. No wa se o de be ma me 30 million 3 years me kita nkwalai. Na bema mienu we ya omote omonko ana wo fie na me se mate. Na me mpene so de no me ko na me kwadwene ho na me se me chini na me nya bia e wasa dan na me sasan me chi kwaje ti ono abedi adanse se me frɛ na anadwo ne se kyena me ba no ma beje dan ti me kwaje ye di ya usapon 1 week ni wie na nyina na me wo ba ntema Ya usapon be 1 week ti wa ne ya usapon o ha ne se na asun che ya usapon e papa ya usapon film na di bo date ai ye di 1 week ni wie ni week na me tuko ho no fie wa mete Nigeria fo hu o de car spenta be ya miensa nan isi ho omu bebrebe chensa omu so papa dan na ko han ye no ai omu dan ne miensa wo ho no mu omu doso omu na omu mpanam bebrebe ada dan Nigeria ni dia asante ni fie yo na ho na mete no mi nte brofo o ma me nso de bia Nigeria fo me baba yiti ha de bia omu ni akolai mitimi hweda no ma dwoso akola ne mi sei ebro mi pie ba nya adenti mini mi bayi su ni a wonte brofo ntimi nka brofo ada mu nyina mo nte brofo ye nte brofo ada ma go from kam na obehu se obeka brofo pa se sister mini mi bayi betimi aka brofo de se ya wote ya pa brofo be na atepa kam go na ne de mete kakra na brofo pa emu odu ya brofo be I de crazy no ne I de mad no wahu I'm talking to you no eno de mete se wahu na chese wo di matem wahu I de crazy or say I'm crazy past you wahu na or mad so wahu no I am mad person you are mad wahu why sa akere me ana chese wo ye me no wo didi mba na ata no wabɔ nani so me hu a me mpene de yakoso e tan ya na me ni o me hyeden fiera na wo fa ase wo fie o se ma me pa acha ompie me hwede o moye wo ba no me pie ba na me se ma me adai am sa brantie bisa no wo brofo mu sei me ba na aye ne dai na se wa fa lawyer sa o se me ba na hwe na bu na anichie na me se wa hwe na ani ma me bei si de hu wani o ba na wadi mfie sei wonya 11 years mama 2 weeks ni me wodem sa me se moja mu tia tia mpie ya wasa yi sika de awo me baba na nan na moja when na yi sika de awo baba Nigeria fo no baba ko wo mu enti mi nya botre oba na ono Nigeria ni ba na otifie ho bi na yi sika de awo oba nan de awo no se wa ye den o se oba ye bench esi ho e fra na asana sa Nigeria ni ge no o se oba ye bench esi ho mba ne nsole o se won nsole enti wa yi sika de awo ne nan sika ye kita na wo de hwane ni je ne ho o de awo akura ne nan o de wo no o de wo no me se me police station o mu prawo bia na me kwa Sophia man from o mu mfi nti me pie hu sa na moja na enwunu ne tampa bo bebre ana me je ne phone me hwim phone no na me de koto dem nti o mu be ma ne yire phone ge na wo se kan na me je ne phone no bia wo ba se kan wuntumri campaign solution kwa je phone de ayeda si be ya mienu me de ko Sophia man from police station o mu mba nti me je ne phone no sa akoto dem na me tu me punu na me pie na mbe ma na ba yire me firi machi o mu je phone o mu sa eche me lata for me man ai o mu hwe na phone ni me ho no mu dimirika o mu ko ye de na police di echire pick up mienu anadwo no no ma aba phone no we o mbeje no mu swa me no mu ko ho no o mu ko du ye drugstore bi ben o mu no ma ko banaji me bananan eduro nka ho eno ansa drugstore wura ne te kwate moja na eta no no o di twitwitwi firi ho me banti a police for no ne make sure say
wo be kwa sa drug store kro na kwa sa dressing tina say police for na memu a etinki ya anya ya mfi wo ba no na phone no sa no omo ye dressing wie no omo je phone ma alata phone no asa omo hu se case no omo nso mu nka hwe oba no owe hefa oti he ya bi owa me pese enka mutwa sa akotwa na da ho me mutwa ema production ni yenhwe ye nyina yenhwe oye man no nti empese nanim bia ba eni dey na omo ba na gi ye ni na me ko fie asawe si ye di say 2 weeks em say ejuada we ni na otwumi okay enti say post for abeje phone de ama alata phone no na ekosi say omoje phone no na da etoso miensa ekuro na ani ankasa de me ba fie tu ye ni hina me de ama wa omo ba na gi ye de ni de ontimi nhwe na me ba fie na ase emu ni bai ti nku ehihye ye de sra no me mia wi a na mate na me de atua kwan no na me mate ntomago na me de aba na gi kopim se ede ewi ya wada we ya mi wo fie no wasa hu ku me ba no nya atwade bucket wa oba akro na na me sa pie maame me pie ya na nya agoro nti na se otene ne nsa wo me so no matene no wakoma blog so bo so wo de bebo mo de bo ba no koli me moma so me ma mfa bi me nso ni amambo na ni so na mbe ma na aba omo ba na me gino no mo pushi me na me koto ayeya ho no mbe ma ne nan no to share me so asa o mo anya abo bi no mo bu no pupo me wuro me my operation ye do pamro se wa ye dian kasa omo aye me se wa ye dian me nya mo hwio da bia me bayi nte brofo ma me nti wabusuafo we omo wo bechem road ha mankra so edi dwamma he wo ye dian ni me ye busanga ni ehwo no hwe ni ebeku a dadada ntanka wutu yankeboa ya na me ko ya sapon days ya unya ya sapon papa ya sapon wa wu a etika unya date kaminya date one go school there be adai enu na date na ya den ama mi we dey tete asem o kwanta bisa wo bisa na say na no wadi mfie sen na anu akwa me nkroma de ka betwa mu wo so amara na bati kwa me nkroma afa ka betwa so run about wan kenya date there be na alatafuo bi akwate na omu nche fie bi mu ya wo wayi ubotom sika de atua rent na omu beku ma enkura ne papa we o tek o chira de o mema ni mienu no na ketwa na o kan omu ye nan nkura ne yese nya botre nkura ne yese ti papa na o chira de tek no ne de ye mienu na mienu no nso e wo sirim oba ketwa bi amasa wo nachi ana de ohia machi ne papa nso we ti mema miensa na ne o ma wo nan adai producer si num nya nan enum penine no be ma no wa bu akwabo a chenchen na we mu yin ko ka kire no njiga mpedan foforo ma we mbo ani ho wa beje ne bayi de wa beje ne ba na attack ni ni nsoso Sompa FM one ne yere neti me kwa wa ne yere so ono ode abanu ma miensa be wale na ono nso ne be ma na wo miensa ono nso kita baby samia ti onti me nje me de nka ne de da bi say nka so wonye no wo kira de de nka on pedan bi ma na nka tu me ba na papa people teacher ka prenu ti na me bi say wasem bi ka fra say me bi say wo sa ha me say me bi say na nso nsem ni bi wo ho edi bi sa adabraka emema mako miensen ya ne omu wi ba kokora ni nye ho ya na nke bi obeware wa mu asomadwo wo emwa de menya bia ase enshadam koyie hia na me wo mu na makoto ti me de tena ho hwe nka ye num na ye first one no niska na me ba panyine no okọ opapa okọ school sunwan pole ti na ase eho wa nsomi mu ana mi free ho na mbefa attack ni no no so kira de people teacher ya me wu mienu ya des ya nche na ase eho nso emwa how bebre na mi free ho na ma sa akotwa mienu asoso no wasa atwa mienu asoso kura da ne banche sa twa nya agro eti wan kasa se ye adwuma be ya me ko race course banche bodem ko dwa banche mole boa mba no ma pe kakra ma eti wusi su nyina besi ne no
adwuma bɛn no waya bɛpem we Kumasi Central Market na ye ton Simon but sesia okọ race course abanchi bo de yard kese no omo ne Simon fo omo tutu fira asafo Sompa FM course nyina egu asafo omo tutu fira asafo rains no so bebe ye tutu Simon akokọ nam nyina ya bo ankresa tentente ye do so papa ni nyina ewo asafo nkola yi papa bɛn na hwɛ nkola bi boa ho mia o obi aka premba aden mia na mekoba ena dwo da so be share yarewa den na nkọ emema miensa ba kokora mi wie empo me ba na ni case do so okuru nyabotre aden nti na mema miensa na obi antimi mehwe ne ba obi ahwe but o from sisi a omo no wo be kasa kama sa ni nyina nkwanta wase ye ho adwuma because entimi nkoba say enkura miensa ma me na nya nkura de say omo nya ebone ka 100 cedi krampo me oba be ma ubetwa bo o ka say 2 weeks bia me nyamfa Sunday nkola omo wo papa wa menya bone be de bia ne ye bo obi so bo na o ye panyini wo kuro yi mu onya ahwio wo ye be ma ne mia wo na sabi onim nyansa na wo de ujimi na tena wabusuem panyini be na etretew se mhwa wo mma eno asa ma agya nkwala na ebu mi so gi ye plug ma adwen na ansa ma hwe mo mma they say chapter 7 verse 9 ewura yi mani abere asa me ya yire o mitugu enye yi o mbaba be ya akromfo okunkum nipa wa Akomadan road say ya duru he haba kuku ho asa nkoma ye di say asa ya free lane ne so aso echi ko ranwura mo nya agro de esisi ni de enye enti say no maye misa akwada ya ye pranu edin na wa ya fa na ko hospital pen akope solution the nine no say condition it sen ye chichere na ya chichere ye no police fo no ka ho no ye chichere ye anadwo no na de chi ya mo se memra omo frɛ be ma no oba omo mienu na se omo na wo sekan omo bedu police station wono omo de 100 cedi ahya me ba ne nsa so on fanya den si na police ni bie na no se me koduru a me nko nwura me nko tete a champo me twia na me ka no case na wo kana amaye din no ade a ya metan wo case ne ho ne se yete ekuro mu Ghana na alatafuo bi aba betena Ghana habi ana omu ni nyina ya adwuma kro didi aduane kro ehome mframa kro dware nsuo kro ana omu san di nsemfo wa ha enka ya dia ne Ghana police ya dia ya nya aka ye ho ye japade a ye kwa hunyehi won bebo ya Ghana police na ekokoba se ne maame yi ke ekoba se police yi ka se na wate ase se obi nkwoti a champion fantare so me ba beje phone dia ma ala tani na nipa ne ho aka no ye ntimi antra se ahwe ne aka asem we ya me se champion asem we no etwaye ene e te se kwanta bisa te se je wo frɛ ayi o frɛ kokosachi na aka kyen se ntokwa na aba na no oden ti wo ba wo mia ayi belt mu die mu oden no mra metwema nso da rewe na no oden omunya adwuma nso alatafo na so mugu ho damesi wo ne spa no mubo fun no de tale o so dash me 100 cedi I will dash you 2 million course omo ye nko alatafo ne ye send mama send ma omo bebrebe na omo ka ne say omunya adwuma oye call if you dash me 100 cedi I will dash you 2 million mitimi omo sa am say na omo ye adwuma ben boy na omo akoto school for books yi na pen kito omo chese obia enika echi wo de book na sha na pen nikita no so oye mobile money omini omo yina efie na wo kan si important na wo am from Prague fu mu wa okwa so pekio net fu fi ho sa na ye frɛ omo Kionet na da wo tire fie wo hunu ne ekoso wo na akọ me kwa na mba ma mienu pe na omo ete wo no so ana bla ne se nipa mienu we na tifia obi anka ho e ka me ho afa de ohun ya sprinter miensa omo do so papa oba no ma no aduane ase school kanti aduane boss no omo de sunlight ase yekoto aba na omo tete mu no sunlight na obi ayi ne de sane ye ma me de mi ndimpo mente brofo na makobi so obi di odi mpo boy brofo ya unti dia hawo ye ma wo fa akere brofo me kwa ho 2 weeks ana
me bana ekita bucket say or cross kwan na asamsuo me to na me take kromfo ana me pie me do fie ye mu hwa ma jeme me du ya nkontimba me baba na ya wo ne sekan no ma bo ne naked ma ma twitwa efie no de wutu free fie ho na ne hona ma twitwa na ne se na bu ato anse na no no ne hwene na hona abom me pie ho anam se bla adai Uba na ya wan wa boyura ya shop wa be fire 5 million na msi scan we ko fa wa nya mfa na store says sanso nyina mu nyina Boshan police station kwasesi a no ma fa akola na hye taxi no mo bo ne hweka anim na mso me fa aka afoforo Sompa FM ko duru ya na omo de na atena se na ne ho wo so se me rashe de ne ko so fola me ko doctor so be jeme 15 million na mso doctor me serew hwe me ba na ma me no oje me 10 million besinne so mbe so case ni ma minim ana nipa na odi sa adwuma bo me ba no one Nigeria fo ne na ye 1 asantini kro no msa mba no omusola no wafa na konya firi kwan no ne stores wa betina me fie ye mu one Nigeria fo no ti de bia no ma twese kan wo me ba no na mso wo case da Boshan yo ye solve wie so de bia case you say Vic ti aya ye din ko munyina ma ye nhunu edi amoa pa na abese ye de boa me pese yi me tu free hono efie hono ana kana ma boni nyina no me pese ma me kro ne Nigeria for mudi sika na ma me police ni na case woni se me de number ni mienu ama what if you how many years be ye 3 months mu ne 4 months ti u be se u tu free fie me pese me free ho na fie ra kro no mo de number ba aba de number if you run what the kind na di ho nkomo se opese wutu oba ya Nigeria fo gumi so dom wo be hu mi fie ho a wo be ka se yie bi ne ye me ba akofo ofo mo pupo opie ho hu mi fo mo a ma me 2 weeks to free ha fa musu o free fie akona fie ra no fie ra no na se scan o pata achiri scan ne kura kan san ne fa ho o se bi ntu na menji misika na me se mate nje se wo be pe dan ni na se we de wo ye willing so do sika be ma nti nipa na wo lidi e de dan na ma me no o se papa panyin ni na dan ne ye ne dia ono de wa fa ne se agents nti agents ne number na me de ama no nti papa yi ye se onko hwehwe fie ra na ngasa nti 3000 na de hand dan no wa jime 30 million se 3 years meba light ni de mo wa be jime 3 million ante mami nti 3000 na de ko hand dan no eno na fie ru ana che bo se wutu de be ma wana say 3000 bibi anka ho bi ebi wo so me ko ne da mu ho no hwi ni ho lock bi ani ba se o te ase e ohunu na ofa nsa nti ni nyina o ka kire me say o de be ka ma yi no sa meti he yi de ti ni nyina me ana ma to ti ni nyina na ye say o twe light ahoma wasa be gi me 3 million 30 million na kire no sika sope no me se me sisi abomu a ahu usemintu me nkwatena won to ayi mfa ba se wanya ate ase nya abotre na akasa wadodo wanya ate ase se wutu de be ma me hu ni se nye problem edan ni bi na wasa wo pe ba bi foforo na agent na ye friend no mpeso obeti ase se sika no eni agent ho if you run na sika ne wo ne ho and if you run se wate ase se odi se sika ne be ma wo meboa e wasa wo pe na se wan fa ma wo a ehwo no na ye kwa akoka ne so se usika no woje na 3000 ekuma se dan adabra ka abusuafo obi a wontie ya wo hwe yen muni mu dan 3000 bi a monka nkire yen why we de empe de alatafo bekun yen na dan 3000 kwanta bi se bi wo anti ye do de dia to bebre 25 eni unim sa de a pebi bet ehwo no na asemi mpe line su wo de pebi wa wo se wo bobo e se kumase maami a wani afie ti kokopɛ dan ni bi enti ebe ni omo be kasa na kakra omo nso betimi anya de support wo no omo de support wo fie wura de atomu de asem bia ni akire me se champion enti efie ho na me wo no wo da wa asem ka because ka ma bobo bebrebe obi a wan sidi ni we dey journey to the west here no pra ba 1005 na doctor age no de number aka ho police report na me de aba munye mo adwen se mu utu esika na me ana me de me sika ahwe me ho ehwe me mma obi ani wa ode 1 cedi mpo aba me ana me de sika ko hospital ko hwe me de ehwe me be sika ma hye agu no
omo ye ready say me gisika no no wote bo shan police station moja samba ye no wasom e de krata ama me na me call hospital no mo agya ba na ama me ba police station a wayi wo mpabo wa de abbo mani so say na yiri mpabo de police ni no be ma na case no woni se ni mba na omo kan bo mu te office obi ya ne chair wote police ni ayi mpabo wa de atwa wa de abbo mani so say me pe haba dodo oba na be ma oba enye easy na me so ne kon ne na taade ni police ni ko hwe na nipa puba e no mbeje no de me ye no na msiska na mba mema ye beba eyi TikTok nsem churofo beba be fa ufum e wo bo hyen ho unji mindi we dey undertake na ba ska ma hye no mame ska ma hye no otimi kire me efiri juada we membra sa Saturday you know otimi ma me ba egbe ye dey o san hye me 8 to 9 uyi 100 series esia ska wa mama hye egu 3 months to 4 months no omo pese omo di ska na be mame ohun se ska na ye condemn efiri me ho no wo fra na no wadum ne phone ufrana no wadum ne phone portre nkuko otwem na matobi onyini a mitimi cheba ji run about mba ni di adanse na mabeton na me de ato emu sack portre nkuko otwem no wo dia me tobi na me nyan efie nkuko nyina me cheton na mato mo ni anwa akosiwa ma me ba no odi twem say e bia 25 na otobi a nika yi no ko jigu ha wuti mi chi nkukọ no wo fi odwasi so fa me nkukọ ma me amon pese mo de beba o ma fie ba kwa akwatena ai tuwa ne wose utu me za champion brem na nipa encha na nipa de mi akwatena abaifo fie ente se mu nana ya pese me di free na setimu kakra se na wade na wo na wade oh nana ya sister we na nani so be se kakra na ade ba ko ya me ye ho function se make ese we take decision no wa take jaso she wo di kaka no se the first one na o sunyan e polytechnic nti ti won say if there say no be na hwe no na say ono apo na adwuma de hwe no ti na brabo no Sompa FM na emma so no ye di nkomo ebi ana woni kofu di nkomo ewo akoda no ho ne ade sika ne man tentem sa no na ye so no ho ofe o yanga di ti ezu wo fa fimponi ezu tutu mi ka kopi obi enti wo kaniko na saba ko ne se emma se se ye ti animo bi ase oh abrabo ne mfiti prakupe emeye kama dabi wo bebi won ma wo di be ma hia na ya wo no nhire bi wo so na right dia be ka be ma ne dia ho na mo de bobra no eko na wo peno entemu a obabi wo so a na be ye adwuma ni nyina na aso ama be ma no wo be kwa ni hwehwe na bebi won ma na ya se wo ya wo ko school ene dia nka otimi tira ho e kakra nyo mo nya no we school ya wo ka se won wade wo so na went to me antra ho na wo ko ono so we school no ono so peni bi abo ono so odwe da ache se entinka hia mi entinka ben ko betra me ho ana ense bebe ememe invite me ko peni aware went to me at what's up second asa ko third enti ko bi so se me semeka na botra ya wonni ani ohwe ho hum no na duru sampempe so no emma yen hye bibi enso ma yen to me kan ka se ye pebe na already made emema o ye obahwe mi ahwe me ma obi na no o ma be se nye ni fi a ono na bra bobi no mo ni ade enu ntine se wo pese wonya asete wo hwiase a oba se wo bra ho ase me de sanam de meka se wo bra ho ase na wo hwe daachi ne mo man hwe sese ya ni obinya di sese ya ni me bra fon ne hwe ema o ye dada ni po obebi won ma wo ye hrepe a wo ko wo so okun ebi kwa mpro wo wo eche be me nsa ebi kwa nyi okun na hwe no na so wo ye semu wo ye kanja na so buzanga na so ele buzanga from boko wo say wo fu fie ba no se giraye wo ho no nto brabo bia wo ba bebo bia no giraye no wo ba ne akatro e control enti wo ti me fa be ma abraya abusuye wo fie kanokre wo mu ni mo hwe wo do open ade fa na no mo awo awade no enye yi e bo asesa enti me pese me ka se onyini ye o pese wo settle down e warrior on ko fie amamre be ko fie wo me ye bibia na wo de be ye kama
na ya benya be ma foforo me na me ka che me say one ne sen be wo be sen 5 account you forget about me one ne be wo benya be ma minimum obi e wa wuduro ni obi ai ne wadi ne no kore ayi friend ne sen kejetia me say maami bi wo 9 boga bi be ye ne ho ade one na wo ba akwan so so amena ye du ene wasifie mankora ni gum na ya we no che say we ya baba ntu onimu wo mama me ni ye no asa be tire kuma se ansa na wo start me masem no senko wonu krum a hwankora nketinti wo so kwan ye wo maba se e fa Sompa FM enti no wonye bibia vuto mo so onye bibia na ye fe ne sen won ko ni krum onko ni mpanimfo entrance amamre ni ade no won be kire no wo ye a wo ba obenye ku ama otia fanama ne kwa so just what you make kire so ya we won na sebe na ya nkofu mtu kwa Nigeria omo ba omo ni sebe bi e bai Ghana fo ye yado ye ni do nipa ye penipa so sebe ni o kan se no kura dia e kwanya nkofo ni de fa so na enye na asantefo no a efien so ye omo dia no em so ho bake alatafo no na ya baby ya wo kan amanfo mu police station asenso boachi epen so wo ye akwan asenso boachi ena em se da do si sa police station asenso boachi ya wo ye kwan ye man 1.5 years wo di dane sebe Sofia ne wo hwim ne ho anwa ya de ni nyano asenso boachi na em nwanwa asema ya wo kan se police for ni timi yes ade ya me wa pa tena ya ni police for na yo ni ho anwa for na yo tuwa na wo se otu fi wo ra so nka asa me fa sika ma enti no say ya fiewura no ne ne naka ne ya hu ne ko ye wo mu so bi sama ne efiewura no ye tie ne kakra nka ye ye tie na no kura bi wo ho a ebi so ana maami so ho wonsem mese maami wo na ni ade kakra ne be se ya be kasa ya de enti de bia wo nko a wo ba wo bai enkofo no wo munya die ye mfa ne sa na wo nko a wo bai na wo kwa bonten so ne de kotokuro gu ne so ya de na wo ye enti e ma ko pasa na de enti na te bi wo so hye mu na wo ba wa bonten na nwanwa control so nim se ba bi a wo te ho nyo enti no na sam no ko shi ma kakra bi eda ho enti ka yam fre efiewura no ne enti ono so enu masam ansa na ne bishop na wonya no ayo ade efiewura na number ye ba akope maame na number ye ba akope na number ye ba akope di oni ni mienu sna ase gis ka no ono na no so de na number ba fiewura na nkasa wo twa to ene ebo modern ne nya ono ne ye pese ye hu bibi kakra fa maame because e too sweet say onko na de bia wo mo ye usa no ne medase abusuafo ensem bebre ye bekwa ahoma ne so na papa enam ne so ema awura yi nya akwanya kokotena afie ho no yentie no asem ne yetie baako ewo sa yetie mienu na afa ye hunu se ne ebesi aka no bishop amcho mo ntena se na maami asem yentete ho na nkwanta bisa wadawroma wa mania ma ye sharp wa ma ye why na ye hunu ne be o fa bremu ansa ya megidi yese atifu mutie no ansam no so mo bote ofie so according to the enwa baik so etisa sa na be kan because minim se nsam ni bi o kan dodo na bae le because Ghana ha na etie ko mpra so mane masa sa Ghana ha na etie because anye bia no o de ba ku bi a kire eye den akra na yesa ya etete ye fie etim akola bu o a so we nsia no abu ani chie no chese se obo no medase wanta bisa nsa ka papa ne friend ni say eja Wahab hello Wahab salamu alaikum wa alaikum salam Wahab na te san yo minua boko mame yo ye da awurade ase awie de facha me pa minim se bi kura na wo ye adwuma na mahura ti mu na nya bone Wahab enya bone kura ye frame na Yaa Serwaa me ye adwuma wo Sompa TV mete ha ye nka bi nhye mu me ne me mpanyimfo na wa ha ana sister bi e friend Victoria Safo aba fie ha di ni suo ne mma se edan bi a wo kokogye ma na hu nsem bebre waka nsem bebre na ye gina ono nko ane de so na ye de keka nsem mu a na ye se ye nso ya anye adwuma yi
eye na me se da bi wona opa dan ne ma bi kura na maami wo suban boni bi ayenim enti yemfra wo na maami ne sani ositie no wadawro ma wo de ma yenhunu ana sani asam ne koa bi ana wo nkyeremu bi no wa kire yemu sa wadawro ma Sompa FM. You have less than 1 minute. Hey. Wahab so mu mame. Wahab me ba mame mfra sima ba ko why? Mame mfra 1 minute pe why? Abusuafo ya ji ani so doada no wi a ye de te he. MTN so de ebone a baby e be ka akire wo. Ya me ehu ba bi a ebobre ye gina. Ti abusua ye hwe na ye san ne eja Wahab wadi nkomo na asem no. Ye hunu se na ye sitie. Edi wo fa de ka miensa bi na otomu a ya ewi a shedu mebi a afutu sema na ye de ba no ebia na ye te ho yo sema mi se na ne de kura ne sasem no kete sampa eye se na ne de de wo kan sete sampa ese na ne de because it is sebe dabu akoto nkurukurum ye de na se de ebeka se akroma de hwe be kumpete wo mu aya no mo de danso ma han me ba o fa me da se so mame na ye ne Wahab ni didi nkomo Wahab afa de ye ni nkomo ka bibi kire yen let me say no kre se me de bi amana I said o kana na Michelle amanfuru na Michelle na o ye se o pedai but na me se ni mana idinachi no bebrebe na odi chini e pedai no na ja mi so nya mo bro ka credit man ten nti me fight na ma pibi dia da ama no nti mi na mko hu bi na me ni nyina ko na ko kire no se de ope na upi ada ne ka na otim na da bia me tie se trouble e se wani fio phone to kwanto kwa bibi eni enya sam ka to akura nti ne no fia no ba me wo se ase fio phone no en ra se da be fio phone ta ne ko no so da bi ya den tino omono ko na me wa ya na bibi se unji me ba mama ne na me mra me hwedi ti a omono ko na bibia ni amate un ka se da bia omo yo complain sa asa wo pento kwa wo ha adwene pa uvio na different na bibi se no unji mama me ho a ana me ka se okay da te dia omo no omo ko no omo ofi no se da bi omo ni ho na me se okay si omo ni ho dia na yen twan me bia juma fo ndi nyina bia juma ni nyina ba bi hia na me mla me busam di ntia omo ne da bi omo se omo ne ko no e ofi ho nti ene se me wo ne se mo to mo di frɛ me se wa ba ho no wa me nti e da ne de no kre se me na me je ni mu e kwaje da na de ma no but e da ne wura na anka se e de e wo ho na nka me fa yi se nke bia menya e fi wura na anka sa na nka bia wo no ma kasa but ma fight ya mantimi anya de enya no we dia kafra we dia wakwaye papa ko hia kwanhia pete oh mame kafra dia mami woni kroma for esen tokwa police station asem the dia tokwa esen wa ha adwene papa mami na ojina oro na ndie yinkan nyina kan ko sini se mo fere mo jere me abeba ene nyambo ochina Wahab nyame ya adom ochina mesrew senka wo betimi anya fiewura aka ho a because on say asem no akwawie police station pen na nipa ba ko asem de ukodi akira wo ka wanhwe ya no wanka ne yi Wahab wadawro ma eni die ma mensrew na nyame ya adom ochina nka wo benya fiewura no a munyina semi momra ne nyina ye ntena se ne yenhwe me kura de ma tese fiewura no de mo kura de ba bie na komam so ode ne sika be ma no apedan foforo papa na de dan kan se ne dia no because odi kana e ma me no o se ono no oba na malanda ni kana bi na mi o do ni bros ari ya family ni e malanda ede e ye ga yin adi she man kama se be de nya be bi ne enkwa na ede atna but te o si ta again complete bi an complete Wahab mami musa asem me twa to me pese me ha obebre complain ben na wote fa mami veke ho a etse o shock party wa hodwiri hello me pa cha Wahab na me bisa say
me to Ghana maybe I'm one answer me side ka network no kafra yete won kapa na me bisa say complain ben na wo te fa Vic ho a wo yam hye wo pa. Hello. Oh, entom. Wa what me ka? Hello. Line ni mu asay yenkate no. Network no como bi wa na me se dan tini papa mama hu wa ye. Wa what me ka afa de? Me tiga dem de imu ye line mu ye me ton kwa. Wa na me bisa say complain ben na wo te fa Vic ho a wo yam hye wo pa ho dwiri wo. Network ne jeje no. Wo fa brem na sample ya collab aba sample kakraba ya sese mu de ye kan MTN so sese de achoki o mo fa bi meka ho network no say o mo South Africa e pampam wo mu achoki o mo fa meka ne say in fact jata mesh e o Ghana ya hu se de ye kan oba onye nkyere bo de ne bi nso na ne nye de kan ma ne ntiase e wo kwan bi so ye kan ye nko ho de na o ha bo kan ye kan hu se nipa ba konkon nyina wonko ai ukwana ubi ni ubi kwa busa se na anu ye dai yenhwa de Ghana sa minim de obey na ni eden ne de eno de minim se ono no onyemre sa emu medu mre bia ya se wodo ba ko school pa na akran baba na ni esa akora bi de aya wo obey ni ya wontimi nkasa kra na oba arte no ma bi ai ubejiga obi twem ahwe wonte wase. If you're right there, or did I come and I want if you be, but complain woman a water. It may be no one really I know by you could one of 4 quite be so. By young share, and then the call by a clear ya Sabia, this can warn a 9. It do about our bed and water. A morning now could we say, your Francophone is a peace officer. Oh, no, so when you crana or call ye, according to the statement, young call dear. So call dear. They say peace officer no de call or call there. And then a press for the year, abeto Samia granted was or the bar. Acquires 1 year Diancuno. No police here in a Nasan Pabway. I said, the can say a better say Sadia. It 1 year is over and ya in Diancuno. But you're right near Sessiasam. And Paul Coy and Cotrafiano. Was it kill native way and Paul Muncoy? Nano can be busy 1 year, maybe and the jay. Ajuma do me pa na nim na onim ajuma mo ye ajuma pa so enti je se ne de ye ka nyina no akra obi a se phone line to mo a obi be ka sa no so nye ono so nye enti je no wonye no ye nye ne de ye ntwa ne ba na nto ntwene eduma bi a ye nyina ye shatale kama wo but one we bibi besi one we ba hu se wo fa madwa tale agu se wo fa yi ba one we na de bi obi di no na enkoyie because you don't go according to the whole can say Nigeria from when the government no acquire asante. It do maybe as okoto bibim sa na de omode ye oba no wan Kenya ho a wan hwe na oba no bewu ana oba be fru sa. It the enwa yi kan so what complain ampa obete na mo ya ono so di akire busam say de na wo ye say na me busa no mo ate ya ne say wo so ko police station Ghana a police for na police station bi wo no mo a utakwa na nwa koye ya customer de wa no we are customer no wa asem ana ya yanka de kure Nigeria for no mgo no 7 previous wo mo no se o ko so Nigeria for chele a nya Ghana chele ne bi wo mo ni sika wo mo me ka cho brain ye ni ha no obi to ko so ba ku di kura na wo nwa bi ko mu eh ana le me hu nwa ko so egu ni na yi so eni o ye ni ko ku to aba ko so de eni eja emre bi ye ko di fufu wa South market ye ko na ko di fufu bi fa mpaboa na ba ku eni fufu ana omo kan ni ji fufu ni nam de woni fufu no ono ko aja potori ba ku enkwan ni nam egum no chese wo ria me ye ni ga na nkwa na edidi na aduane so nam kete tu nwe be wo se aduane enam be se mien santa so o si da woni yam abusua nyina bete enti no de ye kan nyina ne se akodai de wo kan se te sade a ye nko enti na meka no ne ye hu bi ebisi se te sade a na akodai woni kama fo woni bi enu enti na na pasa police station wana wono ne nsapa na ode ko mo ko so ko doctor bi wo say obegin 15 o kan doctor so obegin 10 wa hwe nkulai
then unya 10 no kura na ni ede eti ye besre no no anso ankasa no baby adu ko na ko ene de na se ka baby wo de stamp position se mapem me hwe de abai na me do masi baby yi se kwa ye ka se kura bi kwa na anwe okonwa tu se ne yefu nye okonwa na edem ne yefu na ha okonwa na edem eti so aba ha na se ye tu na mo de a wo ka bi kire se kan na ka bi kire akoko onwe ni na nkora na onyame de ama wo mo no wo si full stop e wo kwa because sa nkora ye se no I landlord father wo kwa na ebusa wo maye se ene se dia ha so baba be 5 obi ene wo de be ma enti ha da ne abro chiro enti da bia benya be kontra ba gush edan bia de be ma obi ano wontimi nkotra squada ena wontimi nkotra lobito ne se bi bebe kwa kumti da bi chi se kontra ba gush mi mo kro bi di na makonya mane ohonko na obeka akọ because of the 7 prejudice and no maybe wa it ye besre ye ne nipa na nso du maybe ye hwe ho and no maybe because we are in the econo and kire ho aba wo wiase it ye besre ye nua na kasa se a chairman se producers boyfriend of na wo mra na momo gira so se amane ami hu nipa no pento kwadodo dabi nipa ba konko edu maybe na se ko we control ko di case bi ye wie ye fie ru anaka chance wa shamra na afi na kro oni obi anko help na we control pani ni ka chance da bi enye nipa ba akofo na eko wo wadi krese we nya no wo be kwa kuti asem de se wanye nti na de agira so ajaji nipa no we mati won sam dodo na so ko asem ma bia na de wo de bi se ba ko ne ye ne doba saa eti ha na edu ma bia ye nsusu ye hwe no ma bi ni musa asem na se senti nipa ba akofo no nko na eko ana akoda ye nim se wonye de ba bia de na ye kase ye se wo bi afutu sema na ba bi ni o se bia wan sikita ma na ni anya de ka wa hwere ne bai it is very ye no so o baba producers into asem won na mo se police station so se san na course wa eno nso kro bi wa kro bi so eno de enke ye mfa na beta e wo fi ha abusuan for 21st clinic se men kan kire say yade ni nyina fa pem me pa chaw eno ane 21st clinic yade a wayade a che waya enko fa dan ye na sciatica ne de ye boni se due sabre ya wa bebe sciatica otu asintini afa osra se a etwon koto da ye na obi aso modua me pa chaw koma to yem fa dan 21st clinic fo ne yenhwe ne yemwa ye lab ye scan massage nso so ye bi ye wo machine de behwe nipadua ni nyina mu na afa yade no se asie kura ye de ye behunu na ya hwe so de aboawo branches ne de 15 o na wo kumase atie hwia overseas wadawro ma ye ne Sompa TV wo dan kronim wo boase nso so a council quarters court junction ho ko enkran domi market sunwane nkransa tachiman ye wo ho gia homa itaw na ene yeni nkomo 0249 311 311 0249 311 311 OCP Ghana Limited akuafo nyina ni agi ye bochire akuafo nyina botomwa ye se de ni nyina ne fertilizer eye papa enti ye kuani na sa wotomenka me pa wo chew de na wudua se ye niama ntete wo ho se ye niama ebo hye fom se ye atoso de fertilizer no wo pede papa pa OCP4 de no ena ye papa ye OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina no eye fertilizers ni mu varieties ya kire ye nia wudua na ye nkanfo eho fertilizer papa emfama ba bi eton fertilizer bia ana agrochemical shops no bowura ho na obenya OCP fertilizers ni bi ato OCP fertilizer de me pachaw eye papa Roma fa da droni ahotonie Roma fa da droni ayaresanie Roma fa da droni ye ho atoyen Roma fa da droni ane Father Martin Seba Mesha titriti ye stroke nam ya omre ya ato so a eye Father Martin Seba Mesha ibi na obehia sanso ena pressure ene diabetes ene yade adane chronic kwankro ni bia so konwa wunya nom Roman fa da dru na Father Martin Seba Mesha medofment na si muase aduro eni ho na aduro de ebi wo ho ba bi etonro powura ho na bi a wo pese wo bisa nsem bi a no abomodin apuso ahomai na yaje wo so fefefe 0247 919 122 0247 919 122 RSYD no VG Studios
yen ene ya ma befo camera ho dwumadie aye mre na ya fe na atiapo ade bi ade camera ye bia RSYD no VG Studios yen ne yesi ye ne ye ne yie enti me pa cha na skit ya ba wutwa bi podcasting ye ade a wutwa bi ana wutwa sini wutwa wi a obehia effect papa ade atoso ama osini na ye kra behwe ade bi a ya aka de ade kosini twa ho de kai say RSYD no VG Studios adawroma ye wo ho edema ye won kran malama base off first Kokoko Street Jiahuma ni eni nkomo ne yemra mebo wachiri dom 0574 715 778 0574 715 778 Gino hot pepper powder weekend no net saying meko samwade ye aduane no me paacha wanko ye wiki di esesem wotimi de meko sam bi ye aduane na ye nwono na ekeka na aduane ni mu bon Gino hot pepper powder de wada mente sa eye papa na eye hot wan kasa kire se ano ohye me ka kire de bia se me nana wo se wudidi na wanka wuya na ese aduane na ye nyunyu ada wo ye saman aduane nso de medofo unim se ye ni ne senti wunya Gino hot pepper powder de ye waduane a waduane no ebeya nika yemfa MSG enwumu eye 100% natural me pa acho wanchini nim wunya bia ebeboa wo yie pa ye se Gino hot pepper powder eye truly hot tago herbal mixture ne capsules ye nie meme nyina e bose meme nyina ani age ye ho atoyen ye wurade mu pie be ne e frɛ ye osahene be ma obeje waba so body age mu tetrete a na ye tago herbal mixture ne capsules me se be ma ne dia ne yire asori anopa na opra na woto nyum bi se aye yiwura ye nyum enye oba osori a wo prapra ena eni amanko ati enye no aye bibie be me na one wo wai me pa cho hwehwetago eba me hya ne capsules wonunum bia wo begina wo na so pampe na won so so ye de waba so body de amaw wo ye oba me pa cho watenka no wanye de bia me ka che se ma ye nunu ye ketua bia ne yesre won kwa de nunu wo a se me de wonunu mi amensira atenka na yira petago heba me hya ne capsules yi bi ne bedi wakagina mu drugstore pharmacy shop bura ho na obenya bi ebi ana wo hia nkyeremu bi ahomani ne eje na frɛ yɛn 0243 228 296 0243 228 296 Bishop ene asemwa ba obi na kan na TikTok wo se asemwa ba na asemwa ba de na de ye twa ye nan ye twa ye ti alata for sprinter ba asem yensa wonu mu gu ye so an se ye tu ye Bishop asem ni se Hey, we did now call half mema scan staff for na yum for be pon a omusan no. Wow. Meaning so far service for ba say dem ko ka so bo mra yi. Na mo pon esa na si chi looking for need medical go na gate we go so mo mama break eso matter na carry am esi chi do kro ka ma se go omo so paya omo voice yes si chi do Citron da crying. Yeah. Citron da crying. We say plantations from so the any eja. Wa mo here nto type no. Hey. Omo so paya. Plantain. Yes, plantain. Hey, grow. Share. There be the be kaya. Oje ho ni atama obende. Ewadi hye ni pa bia wotie na yeni abai oba fefe ni ametima kan nyina ne se asumdie yen ya na ye build o. Ntu yo nipa wa ba bia wonam bia especially yen ma me no mu ne bi no ne ya create asumdie amaye ho. Yeni abai otie wonjo sa. Asemi nsi ma hunhunu yentia ka ba se onyamre tito bi obi de di kan be kan no ba asem wo kan na ogya ama ne kan mfa hwe ma wa tirim utirim o mo do so se on be bo se be bo no a enti ye kan se wontu ne no ne ye bo na ma ne se ba bia wo kro no nso bo de se su ba ne ko a sa na be ye betutu me de me mfa nche o ye me mani nguso so ma do so ande go na ni nipanya tan pe o ma ndini ya se oba tan de se bi ye modua ne oba tan so nya aka go wan kentim be bia on be so oba no be ko no be kontie pe wa yibinya wo enti wonsu ya sa me yo no anim so anya kunu bia nso nim no no na ebo ne ho so no ensem bi obebu na ne aguso am na twam na asomdie di aba sa aye ngofo no ma mmoa wo sa ala tafo no ma be di akuruma na ebinum no ma mmoa baba conscience bia wo mo yare metikro na hunu bebere na Ghana na meka se
yempanimfo no hafo agimi da bia ka om se menkasa yetiam South Africa be je bosia wo jeje Rollins ho on to de che o mo amom bosia afri na no mo bi de o mo kuro di ko hye mu ye bi aye ni tua apata so ba ye nyina ya sore aye ni tua o mo timi pam ye kuro mfo se nwan grofo no ba we bi no machi a yetia na ji yefo ya hye wo adumi kura se o te ahode no mo ba pu wo no mo so ntokoma Ghana fo dwane ala na waza baza utim boza wa Nigeria debi Nigeria wo bu mo wure kura no wo Ghana ni a wo so go bu mo wure o utim bu wo ga so ntua ne abefa ye no usuro wo beko wende yeso ade mo bu wo wure kura blofo yeso ono ade ne bo no abobo o pedi ama unim se ni ne bubu no wa anye sa akoka pe ne bubefu wa uni abi o ga etua ne sika ma no aya mo pesisi edodo ne am obi aba no wo jimi gire nanga sabe tafra so fumu se de akura mra bia ni go me ma gwa fa se kan wo bi especially akura ni age yesen 11 years na bedru na president a mo diguru ma mo boy ho bra no na mo tima ka say in the name of say o mo tena o yesa o mo djuma no mo ye na sika ko office na na yetia ye sa ngofo o mo bu nipa bebere o mo di ni body say the kill net to say why o mo bu nipa bebere na president kura we fi a mo wo ma ye achi bi no ye say bi wo mo na no ya am otumi sa ha Ghana ni na o mo to no mo he kuro dia ye firi mu we hunu ni ye say o ye o mo tena kuro we mu ho obe kanya asem Nigeria for na ni adin bi om dia betena kuro man ko adumbo area na o mo te no we ye santini ya kanni utwam anadu na usuro ye nuanom bi na o mo kan ho no so ahyeshi wi apagya dade akọ support o mo na etweso wo ho o mo na hwede en so magum se na wi abo o mo na etweso akire ho no no awa ukro mi na bo no ogina akire ho wo ko wura ho o mo bo na o se gopi oje no washindi uwezo ho na je na anu na nya no nkwasi asem sa yetie kuro mo ye nua be ma na o so pa adwuma ye koton paboa to wayi no wo se ye police we ye din no ahye no te wo no obo ho ban na jimi nkuan na nkura we mu jimi okuruma me so ba ho de wo no ma ba pu no ma yidi a ho se nkankan se wo ya kani no aka no onua no mo ba se mmobro na ye de ani nyina no ba ko bia me wura o mkoto o mo ne o madam fo ba ko anya e na onua no mo enka ho nyina be ka ho e na ono asantini na mfo no do mba na ye dane ne ye oni ba ko na ma ge ba ko pe bi na ya de ofia chire ba gudu zo no awe body kakra ma me in platform ni na ma apento kwalo wati o musakatu se ya na no na on terms na no na o musakatu eni asaka ge o se ya no te e bi ibo na mo de madam fu mo mu nkunu no ni obewu na ega le mo na ba so se ewie ya emrante ye Ghana fo eguo obi si ya okọ nti o ne obi ya ekon ama Nigeria fo na mzo ya mo yare o bodi amajimi mu mpe ye obi aye ohun jimi za na ye diguro ni mu na ye se ye kuro ti ya da srese kuro man penifo wa ha no mu ade timbe lodo mu nyina za hye ofo ya che wo mu central ugotu a wa mele 2 million ne ye ja settlement ne ye ja no ma za ba beguo ye tie kuro mba ye dimi nya bibia ama ye ho o kasa atem die le ba becho otu ani ehunu he wantu abayi panyini medu ani makuro ntutu ye ne ye cheni commander na commander enkoba na Nigeria fo egukuro magwase ebuo ene na se ona ma ye pie otimi ne che traffic ono abayi kuro mu phone case na wo to no asi me road ma bele yo wo di vimvi wa che traffic wo ye ni wienye ye dia na okoka Ediana sani die kwa so dia gadwam se omunsia sebe tafraje na nzangidingidi bi na mpanyimfo so sebe ye de sa position ya jamu emu police fo enim nyansa kakra no omfo na nsi fom na kuro ni nyafe ye ni se ya me se kuro ma e ba so nso mbabo enyine we dan mo ma fa kuro na wo betimi akwa alata akopu ono na la akopu wo ro wan agire wan yo enom ti go gire pu ye ni omu pa bia me se ko asafo ukuro ma kala na agini di na orote ai ni ojini di na asem si ezo ekela no wati wo ko adum kila na ajini di wo adum no a ka bibisi abeko okrom ni wo so obi ibume o yara tani wo obume no wo ba ko no na he ala tani ne so etito krom wo sa ba ko no ohie nsama ne no wo ba ndai wan wie so ama na one na pass peace na bi fio no maji na di afo na ba bi eji mama queen mama wan sara no mo mo tem zo o mo bo mo ba na ye na ye de no mo o kro bi so ye friend mataba we free ni kuro ma ba bagidin wa ha mataba me ye ni case mre bi atwam we ma me mataba e baba ba se be se be babo we to nu bone we be se ba ye nto o me se be babo ye ngibu we ma be se babo
endi abasere die gwanze yembe vom na nsi vom kakra asem yo maka that wrong Ghana mabunu be soli se bumpata ne nya adwuma biom entokwa ne obi na ne yebekun yen yebekun ho abrebra ye ho na kuro ne nyenye amrante no musa ase nipa ebu ye kwasea no ma soli bum afaso apoyafo ne police ne aso yafo zo bo ye ho ban no ubozo mu ma soli ne yen na eko na kuro na ye basa we ni obi na to nje ye so yen ya because ya he o mani me ne ma ozo mo ye no mo nye eche ekun ozo o mo kuma ye o mo nko ababa ya se mo keja police fo ni ni ho na wo Ghana ye ka do mo ndimi bi de sika etwa awo akura ketwa bioni be ka do za akura de o first thing no mo country ho say nipa ye ntimi entertain no matter ni akura ne ye wo sa akura no de awo ne ma no aso ni akura ne ndimi fa so twim ansa ne wi aba he ne ma me de ye o we ye jare sa police ni jina no ye ade ye kire akura ye mfa adio bi anhye ni kuruma boa o bank ade jina o ye ye nsa obi e kire we de e kire wa beje fon so mo je nipa yo ani e Munya se subantanta na da biye kasa na hede se yenya na ye mu ade bat ne mu ye no etan se mfata de ye oba so anka ampe wonbre du kwa ye de timeka je se se wo hunu kakra kuma na wo mu police gura ni ama ti ja woni e de mfo ne ntokwa kankan no na ho manum no na aso na ho ban esa we di chese ye de wo no hu ya nki aka de ya wade ga e kwa disame ki puma no na to to akwa ye na atwom nya ba bisia o ma be ho no tima kwa kwa nim mamu nim sela wa ho fe obuzu du pa we dia na oji ni wiase biom obi ona ma wiase kra hwe ne kola a wo de te wo eti velu sa de na hunu ni abeya ho na aga se okoka wo de ho ode we de be sha o ma no hunu o mde biane ye hye beta ne nsem no mo nso no mu no gina ho wo no want to toguro bende ye be pause no kra ejoba ba o nsia za na mo na enya asumdie ntina kuro ni na eza ba kwa ho ne de ye ngo biom Nigeria fo no kwatabusa no kokosachi mumye ngwa ne yakoso ho na aso twi ho na police ni o kan ya mpa o ze central commander tie wa anya wo ya ne ehusu asa ne ya mama ate ne ya change no na asum bia ba ye ndi no mo ha ye mo mehuru na esa me di police ya boy ho ba na ehuru na asa ne dia ye nya asa de bechen ye mo mpa ye ye on oba kama he ye ne di yi ye fa ba ebusu afo yi peche o mo he o wo ba kama de bi etu ma fo se mo hunu mo so hwe abrabọ ne ye di nyansa na ebo brai mo hunu mo so hwe ye ka ma nti ase wo fa we ya no na wumienu no we ja na si ho no akofa foforo ne na wumienu we ja na si ho no akofa ba akọ na o feel se wonya basa ye nya ba days ye why na ye nko phone ye mie phone lines no entumu ntentem na phone lines ma me mo ntumu ansa ma ye birthday no abusuan komo ne yedi bebre wetimi abamu a ahoma no enie 0548 931 931 0548 931 931 anase 0551 931 931 0551 931 931. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira me patra mo akwabo mienti o. Mi pacho, mami na semi o mi. But mi fe kwando be semi vale. Yo, intini e. Ndio di tanto ya in process ni ya mami di yesa. Na atia so na tabi su contact so yo mo ase o ya o ma ke gebo. Ya da mo ase. Hello, good afternoon. Afternoon, Mammy Bruni, Serwaa, Papa B. Original Nigeria. Mammy Radio, you have a Pizarro. Hey, man, Pizarro, Mediawa, Pizarro, Mientio. Many about Yanko Sham and I want to come on over your phone now. Obna Samoa, Balumba, Mamma, Michelle. And me, many about me, Druba, you say. Saying if ye be behind the Drew baby, I was saying, she a quack where one. Sunset. True cry, say, Maba, Sompa FM. Mukutayam in your baby. It drew baby, a woman and money ever be so sabi previous, and yes, a ball crack. Nakobasa, Adriano, Ubasoswa, Union, so be a whoopee at your walk and you. Nelson men sendi, let us sing and go for bear, don't sing and be piquet, but also when a baby no may. Afa, you mutia. Nasakobasa, Becana, Becadia.
a true baby. Once so near maybe best say to Miss Rano said he chaba or 2 I don't know. One say, and repose one and him, and grand news one more by Senator that she trade young pony and couple baby Quaman Qualano. The only one to me and no, and more fun about the yaman and 2 men and wash it more him of that. Pizarro Medasepa, hello, good afternoon. Good afternoon. Mira me pacho ya mwakwa ba maminti ewe. Pacho let me go to Mr. Na point. Okay. Pacho Nigeria for no the na kwa Nigeria be face man. Na e won dis na kwa kan say that now all ya ko see them be you young. Ya na ya mama say the private woman kana for kimi o mu so mo a kwa kan say na mo ko na gra ni san da be. Abla ko bu ko do na usu mo kwa. Akwa ko na ta entre usu ni. Eso mo pa na ma fa kuwa pa ko kan na gbe ni aga na ko na e che e tabu. Na Ghana ya so bie man e na Christian country. Mo ya na mo sa ke hondi. Ye bedi adwuma pepepe ye da ase. Abusuafo birthday ye mfa nto so e na oba so e be fa o me ye birthday minute ba ko. Oba pa wogina oda so yi abusuafo ye frɛ no Maame Sala. Maame Sala edi na woda nne na ti a eti ye nyina ye wura ohene chiame ya odi ni dwuma e wo Lawson Media ena de obe ya to so de ama yen se na wodi na woda yi ye wish ne happy birthday na adwuma maami operate am say restaurant was a chop by dia da so ye don't mind your wife kitchen ese emfi wo yere enti abusuafo si o say so ntapanyu oda don't mind your wife kitchen no ni din e de Maame Sala ye wish Maame Sala happy birthday Erade nhia no na odi na woda o mie bia pono ni bebre emfama no ye da say hello good afternoon Me pacho me friend from Pacific. Okay. Me pacho Nigeria for there you know they say we need you hani there e ka say ya pa na in chance for it e be clean e be dey take to muncha omo shi aprania dia dey ko munye ba ko kana udi agro beta show class aka ho ana ye ndi tanyi dia say e dia ni pass na tin omo yan fun so ayo ko bo mama ne no aso omo ne nam sa e be ba sara sere para jinka ka ni dirbe dia o do wa tam ko na ko ko be se dia mo mo onu ye ni ma so je ba sa nso na ko ye libre kaka mi mit maka edin so ye kuro impanyimfo wom e ba ne sen na hoho na agi kuro na kenten so aba bia obefa bia ye nie e na opade atokra na potential say ye mu be ye dua alatafo be ye nson ye de amiensa alatani bedi ni dwawie na yete wo na wokwa ne kuro nso a wonya ne sa de ha adwene no na obetimi akwa alatani krom akwa han dan ama obu akofu abroso akofa second de atwa alatani banan na woda ti krom ho asumdue mu di wuduma ebesi we he Gana kuro yi mu ene ebesi se de abusuafo me no afutu a metimi di ama wo wote wa na wo sonson ho sene ameti e me sonson me ho eti won so a wo hwe me sonson wo ho dwene wo ho bo won kwa ho ban ye da Erade ase ye de dwumadie na bawieye nyame ya adom o chena Sompa Nkomo na Yaa Serwaa na atemi nkan besa ne watena ne ye di dwuma no sabre die me di nyame jawo makrawo Pack of Nkomo tomato mix, Gino pepper and onion, or Gino jollof tomato mix. Cut open the sachet, find the code inside, text the code free of charge to *844*99#. There's over 2.5 million Ghana cedis in airtime to be won, plus amazing appliances and the grand rewards, a brand new car, and an all expenses paid trip to a dream destination. This advert is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on the Characters Lottery platform. Terms and conditions apply. Taste the love.